Kublai cuma fibro season 4 teh kini video pada ke final notice kelami biang have debat kini ki doubtful candidate mau te lada don na pernah gitu ki candidate ki ba mi roll number lane ki ba artin nya lade kembala mi hak apply ka notice ka ba ars pang gitu ki ba penon kam artli number phone por ba apply lane ki apply arsen sin ki apply with number phone apa apply with number phone hakum gitu lada fisngo artin lane gitu ki ba mi roll number ki aipor biang menta sasan sngi ban lek verify lade lem kumta lada hadin kisyam ba kadon gajing bakla na jingduna hangne hatai kin reject by direct pin mamla shu ban verify ne ban clarify eru mdon por shu mu reject by hadu ka final list ma lada ki lab fi hadu ka final list ba pi duna hangne duna hangtai kemudian ba direct kin reject by mdon shu ban mdon kam shu ban yakan menai mula shu reject by direct by te kan mau ka fast notice ka doubtful kila ay di number of candidate hang tu te amte bre kanongut kila lejme kanongut ki mo palejme te sakan mau ban lejme la da pidon garteng te kami yang sekowe ka notice pang ba ban marba kat barang ka proses ki nang check kita ki candidate ki ba long doubtful te ki suong ba la don gitu ki candidate ki ba penon kam artli ki number phone ban register ma omde la ada register hakapor ba fi register malpor register bun maha ba ka website ka flop ha to por te don ki bla register shaning kong te register ba ar khamyo otp le ne khamla abno en ki punon kam do we number por ba apply te kum tu candidate la pinang sngo ar tatin yala de te shlet mi be hapo crb office kadon sha mauro na go fling hum to hi tablet mi ban verify la de ra ke document ke bro ban verify khnang ba pin like share reject hadin terala pla so tinga ba phibiang ngela de ba phimdon kono ka jingduna ete amlele non kamera ban le ndrela da fisngo artatin ngela de fiso khia ka mensem te ba ba le mi be chapo crb office knang ban la cha reject hadin habot ma mar ba ka verification jong kitu candidate brong doubtful kaya be kinang ya check kanang ya process dala dep exam ro kinang ya check la kilap yang kom kitu ngot ba kinsa sharjak behang lagi airport kumba kasan sngi kumba pelaj yakane ka notification nganam puli rekane notification tamba yakane ka notification ki pelaj kan yo trik april de kan yo trik april kade ka simbasau te khapra kade ka holiday te kinam khenre san kan ru kam de ka working day kinam khenre te khen be jadu mata ka si arhoi ar apply of san hadu ar san tarik te phaban nikmi kane ka final notice ya kitu kiba final notice or candidate whose roll number are withheld due to doubtful unquestionable in nature. Te matrai ba nomor penmi ekane no trai barang don bet ki bom paling mi ma na kitu ki roll number ki adap ai nakman te sakanmau ban la don ki bom pat yo jengtip hadu bentaro te sakanmau ban check high roll number jong lade te kaling po official website yang sabo macpolice.gov.in fila ban load biang katuka list ru nang don ki doubtful candidate te sa check nomor jona de te dala check ba umdon nomor fita biang yo ba udon phaman lejmi mario je la kumnu hadin pin sa reject te tangkan nehi kajing percaya halor kane ka notice ka ba mi biang ta final notice te sakan mau tu candidate ban check war nomor alje ban like kano ka jingjia na sa reject hadin abot te tangkan nehi kuble jubon